ndwara iri hejuru mu kwica ku kigero cya 90% ku bayirwaye. Ibi bigira imwe mu ndwara ziterwa na virusi zikomeye cyane ku isi. Indwara ifite uburyo bwo kwandura bwihuse binyuze mu maraso, ibikoresho byanduye cyangwa mu matembabuzi. Ni indwara kugeza ubu itagira urukingo rwemewe rufasha mu kurinda abantu kuyandura. Marburg. Iyi ndwara ni bwoko ki? Yavuye mu mwaka w'1998 kugeza mu mwaka w'2000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, indwara ya Marburg yagaragaye mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Ahantu havuzwe ko handuye abarenga 150 maze abasaga 130 bakitaba Imana. Muri Angola mu mwaka wa 2005 abantu 329 bapfuye mu gihe cy'amezi 5. Mu gihugu cya Uganda mu mwaka wa 2017 abantu 5 bafashwe n'iki cyorezo, 4 muri bo barapfa. Naho mu mwaka wa 2012 abantu 15 barafashwe maze hapfamo 4 gusa. Ni ukuvuga abagera kuri 27% by'abafashwe bose. Mu mwaka wa 2020 mu gihugu cya Ghana abantu 2 barafashwe n'iyi ndwara nubwo nta wapfuye. Indwara ya Marburg yamenyekanye bwa mbere mu mwaka wa 1967 mu mujyi wa Marburg mu Budage. Nk'uko umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ku isi OMS ubivuga, iyi ndwara yateje ikibazo gikomeye ubwo abaganga n'abakozi b'ubuzima bashakaga kuvura abarwayi baturutse muri Afurika. Muri uyu mwaka ubwo indwara yagaragaraga bwa mbere muri uyu mujyi wa Marburg, hapfuye abakozi b'ubuvuzi 7 bakoraga mu bijyanye n'ubushakashatsi ku nkende. Mu bihe byakurikiyeho Marburg yagaragaye mu bihugu byinshi bya Afurika, cyane cyane mu gihe cy'ibyorezo byabaye hagati y'1998 ndetse n'umwaka wa 2000 mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Peter Piot mu mwaka wa 1999, abashakashatsi bagaragaje ko Marburg yagaragaye mu bihugu nka Angola mu mwaka wa 2005, aho abantu barenga 400 banduye maze abasaga 329 muri bo bakitaba Imana. Ubu bwandu bwagaragaje ubukana bwinshi, bityo buza mu bintu bihanitse mu buryo mpuzamahanga mu guhangana n'iki cyorezo. Nk'uko Dr. Thomas Jesbyd, umuhanga mu by'ibyorezo, abivuga, indwara ya Marburg iterwa n'ubwandu bwa virusi ituruka mu nyamaswa, cyane cyane inkende zo mu muryango wa Cercopsidae. Ubu bwandu bushobora kwandura mu bantu binyuze mu guhana ibikoresho byanduye, amaraso, cyangwa mu buryo bwo guhuza amaraso n'umuntu ufite uburwayi. Umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ku isi OMS uvuga ko abantu bashobora kwandura iyi ndwara mu gihe bahuye n'abanduye, bityo bikaba bisaba ko hakorwa ingamba zo kwirinda. Nk'uko ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Felix Mwangi mu mwaka wa 2017 bugaragaza ko iyi ndwara ya Marburg igira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage bitewe n'uburyo bwihuse ikwirakwiramo. Abashakashatsi bagaragaje ko gusuzuma ibipimo by'amaraso y'abarwayi ari ngombwa mu kumenya imiterere y'iki cyorezo. Ibimenyetso bya Marburg bitangira kugaragara mu minsi 3 kugeza ku minsi 21 nyuma yo kwandura. Nk'uko abashakashatsi b'ikigo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS babivuga, mu ntangiriro abarwayi bashobora kugaragaza ibimenyetso nk'amaso arira, umunaniro n'ibicurane. Uko indwara ikomeza gutera imbere, ibimenyetso bigenda bihinduka bikaba bibi kurushaho. Nk'uko ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Josephus Van Eden mu mwaka wa 2018 bubigaragaza, ibimenyetso by'iyi ndwara birimo ibice bibiri. Mu gihe cya mbere umuntu abanza kumva umunaniro, ibicurane, amaso arira. Hanyuma igice cya kabiri, ari cyo gihe cya kabiri, iyo imaze kukuzahaza uzana amarira avanze n'amaraso, imihango itera ububabare ku gitsina gore no gucika intege mu mubiri,
cyangwa se kuva amaraso ahantu hose hari umwenge ku mubiri, ni ukuvuga mu matwi, mu maso n'ahandi hose. uyu mushakashatsi avuga ko ikibazo cy'iyi ndwara ni uko ibimenyetso bigenda bitandukanye ku bantu batandukanye, bityo bigakenera kwitonderwa cyane mu gupima no gutanga ubufasha. Nk'uko byatangajwe na Dr Jean-Marie Okobere mu mwaka wa 2019, yavuze ko nubwo nta muti wihariye wemewe mu kuvura Marburg, hari uburyo bwo kwita ku barwayi. Abarwayi basabwa kunywa amazi menshi no guhabwa imiti igabanya ibimenyetso kugira ngo babashe kugabanya ingaruka z'iki cyorezo ku buzima bwabo. Mu Rwanda, indwara ya Marburg ntiyagaragaye mu buryo bukomeye nka kimwe mu bihugu yibasiwe, ariko ubuyobozi bw'igihugu bwarakomeje kugira ubushishozi mu guhangana n'ibyago bishobora guterwa n'iki cyorezo. Muri iyi minsi mike ishize, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko hari abarwayi bagaragaweho n'iyi ndwara ya Marburg mu bitaro hirya no hino mu Rwanda. Kuva ubwo Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije n'abafatanyabikorwa basizeho uburyo bwihariye bwo kurwanya iki cyorezo. Ubu amakuru dukesha Minisiteri y'Ubuzima ni uko mu Rwanda hamaze gufatwa abarenga 20, naho 6 muri bo bakaba bamaze kwitaba Imana. Minisiteri y'Ubuzima isaba Abanyarwanda gutuza ndetse no kumenya ibimenyetso n'uburyo bwo kwirinda. Ibi bikaba bikomerezwa mu kwigisha abaturage ku birebana n'iyi ndwara, kuko ari ingenzi kugira ngo bagire ubumenyi buhagije bwo kwirinda, bityo bigatuma indwara itakaza imbaraga mu Banyarwanda. Murakoze inshuti za Rwanda 24 kudukurikirana, ngira ngo mwumvishe muri make iki cyorezo cyari cyo, uburyo gishobora gufata umuntu, ibimenyetso byacyo ndetse n'uburyo ushobora kukirinda. Buri wese rero ngira ngo afite uruhare mu kurwanya iki cyorezo, kuko urumva ko ni icyorezo gikaze cyane, ni icyorezo kiri gutwara ubuzima bw'abantu ku muvuduko uri hejuru. 90% by'abarwayi bapfa, urumva ni umubare mwinshi cyane. Mukomeze mugire amahoro kandi Imana ikomeze ibarinde aho muri hose, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.